Dobrodošli, ja sam Aleksandar i bit ću vaš instruktor. Na ovom kursu ćete naučiti kako da efikasno koristite Revit u arhitektonskom projektovanju. Za početak ću vam objasniti šta je Building Information Modeling, skraćeno BIM, da bi zatim prešli na funkcije koje vam omogućavaju dodavanje osnovnih elemenata kao što su zidovi, stubovi, vrata i prozori. U nastavku kursa ćete naučiti kako se kreiraju tavanice, krovovi i druge složene konstrukcije, a posebnu pažnju ćemo posvetiti njihovom povezivanju. Skoro da ne postoji objekat koji nema stepenište, ogradu i sanitarnu ili neku drugu opremu, pa ću vam zato pokazati kako se dodaju ovi elementi. Osim toga, bit ćete u prilici da vidite i kako se formiraju delovi nameštaja, kao što je na primer ovaj sto za bilijar. Od naprednih tehnika ćete prvo savladati dodavanje natpisa i kotiranje, a zatim i upotrebu standardnih arhitektonskih simbola. Na kraju ću vam pokazati kako se na osnovu prostornog modela generiše tehnička dokumentacija, što podrazumeva različite priloge od osnova i preseka pa sve do najsitnijih detalja. Kao što vidite, čeka nas mnogo toga, pa je zato najbolje da se odmah bacimo na posao.